Maragabishimira Imana mbega yatanze iki kugira ngo bifise amahoro. Ubutunzi ni bwiza kandi amafaranga ni meza, ibintu ni byiza kuko umuntu agirwa n'ibimukikije. Mugabo jewe amahoro Umwami yampaye nta kintu na kimwe yafatiyeko, n'uyu munsi ndacayumva. Haleluya. Reka tubanze dusenga Imana. Uhoraho Mana y'ijuru n'isi, turagushimiye cyane ubuntu bwawe, kugira neza kwawe, imbabazi zawe zabaye ibihe byose. Ishengero ryawe rirakwiteze, abahungu n'abakobwa bawe turagomba kurya, turagomba kunywa kuri wewe Mwami, kuko yomutima wamanutse uhabwa ibyaremwe byose. Haleluya. Ishengero hanze abakozi bari hano bagaburire bongeye petero bagaburira none ni hano ishengero ryawe urigaburire ibangagugendo ryatanguye kwizina rya Yesu bize bisozera amahoro. Turagomba gusozera amahoro, bereka kwihanga tuzoyiraho, None tuzoraba bitanga ikintu, tuzorabisozera ryacu, turabona gusozera neza ishengero ryawe, abakozi bawe, abibye abasore, abashinga nayo baragomba gusozera neza, turagomba gusozera neza, tuyizanira byiza. Haleluya. Tuyizanira byiza. Warabaza Mana kubisozera byiza. Abakozi bazo, abakozi bitwaro, abakozi batandukanye, kw'ijambo ryawe, ate kubara inyishu kw'ijambo ryawe. Urakoze Mana gushimwe, nanjye ntawe jewe, ariko izina ryawe abaryo rihabwa icyubahiro. Urakoze kubyumvise kandi tubikora, nanjye nsenze gutyo tubituma kandi uzishyura n'izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. 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 Agiye usoma ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yosuwa, babisoma ijambo ry'Imana igitabo cya Yosuwa igice cya mbere. Yego Yosuwa igice cya mbere guhera ku murongo wa mbere gushika ku murongo w'icyenda. Aho nyine haranditswe ngo Mose umusabyi w'Uhoraho amaze gupfa, Uhoraho abarira Yosuwa mwene Nuni umufasha wa Mose ati, Mose umusabyi wanje yapfuye, none rero va hasi ujabukane aba bantu bose uruzi Yorodani, muce mu gihugu mbahaye mwebwe Abisirayeli. Ahantu hose muzokandagiza ibirenge ndahabahaye, nk'uko nabariye Mose, uhereye mu bugaragwa no kuriya musozi Lebanoni, ugashitsa ku ruzi runini arirwo Efurata, ugahitana igihugu cyose cy'Abaheti, ukageza ku kiyaga kinini gihera iburengerazuba, nibwo ruzoba urugabano rwayo. Nta muntu n'umwe azoshobora kuguhagarara imbere iminsi yose uzomara ukiriho. Nk'uko nabanye na Mose, niko nzobana nawe, sizoguhemukira, sizoguta. Shikama ushira amanga, kuko ari wewe uzoshikiriza abo bantu igihugu
zahiye basugukuruza ko zokibana mugabo shikama ushyira amanga cyane kugira ngo witondere ibyo ibyagezwe byose bivuga ubishyitse ibyo Mose umusabyi wanje yakugeze Mose utambamye iburyo cyangwa ibumoso kugira ngo ugire ubwoko bwiza buzoja hose niba icyo gitabo cy'ibyagezwe Mose ubikure mu kanwa kawe ariko uze wame uririmbura umurango n'ijoro kugira ngo ubone kwitondera ibyanditswemo byose ibyawe bizogenda neza ukagira amahirwe none si jewe wibagiye nti shikama ushyira amanga nuko ntutinye nturanguke umutima kuko jewe uhoraho imana yawe ndi kumwe nawe aho uzoja hose. Amen. Amen. N'aya majambo y'Imana umwami aduhaye kuri Mutaga. Uyu ni Yosuwa agenda kubwira ijambo tuzaduhagararako canke urufatiro. Ijambo tuzakura muri iki gisomwa ijambo rivuga gushikama. Amina. Shengero ry'Imana uyu munsi ijambo ry'Imana ndakwifurije gushikama. Iri ni ryo jambo umwami yampaye mu gitondo kuko twebwe abasiguzi ntugire biratworohera iyo bakubwiye ko ari usigura abakozi b'Imana babo baca banyumva ntugire biratworohera muri Bibiliya twifisemo amajambo menshi kandi turabizi ibyo tuvuga mbere no kuyiga bamwe bayize na jewe bayize ndimo narize imyaka 4 ishuri rya Bibiliya narize amaseminari menshi narize ibyigwa byinshi bijyanye na Bibiliya mugabo iyo hageze kuvuga ijambo ry'Imana birakugora ntibikorohera kuko ijambo ry'Imana utakuvuga ritegerezwa kuba rivuye kuri Mpwemu Yera kuko ritavuye kuri Mpwemu Yera nabo barinatahukura kuvuga ntibizakugororera mugabo iyo rivuye kuri Mpwemu Yera uyu Mpwemu Yera twahawe shengero ry'Imana uyu Mpwemu Yera arakomeye uyu ni washikiriza imitima y'abantu bose ari ngaha umwe wese ku rugezo rwiwe umwe wese mu gisaciwe umwe wese mu cyo akeneye ijambo ry'Imana n'umwami yampaye Bwana sifiwe shikama ushira amanga sema amina ijambo rivuga gushikama bakozi b'Imana muri uyu mutaga nimuze gushikama sema amina shikama shira amanga igihe cyawe ni ikinyene sema amina cyo gushikama shengero ry'Imana ndakwifurije gushikama babana muri hano ndabifurije gushikama isore muri ngaha ndabifurije gushikama bashinga nkawe ndabifurije gushikama nigeme ndabifurije gushikama sema amina ibitera umuntu kuzungagirika byaba bihari iminsi yose umwe ku giti ciwe umwe wese ku rugendo rwiwe byaba bihari ariko uhoraho Imana yo mu ijuru atubwiye ngo shikama naho biri uko naho bimeze gutyo naho bisubiriranya shikama shira amanga ndi kumwe nawe sema amina Imana iri kumwe nawe Imana iri kumwe nawe sema ryo mukabwenge Imana iri kumwe nawe bakozi b'Imana Imana iri kumwe nawe Imana irababona Imana irabashyigikiye Imana iri kumwe nawe Yesu nashimwe
igihe cya Mose. Mose ashoreye arongoye ishengero arikuye muri Egiputa. Sema amina. Aha bari bageze i Mowabu, bimirije kuja gukanga Yorodani, bari baramennutse kera gitukura. Mose yari kumwe n'urungano yakuye muri Egiputa rurimo abantu benshi, amamiliyoni, bavuyeyo arabasinzi n'abasinzi. Mugabo ahise mu mugaragaro, bigenda birabagora, bagenda barahindagurika, baragenda bifuza indoza z'Egiputa, bica bituma Imana itayinezera. Imana nayo ihindura. Imana ihinduye inzira irahira Mose yuko atawayikendereye, atawayigaye, atawayisuzuguye azokwigera yinjira igihugu cy'amasezerano cy'Imana. Imana kirabyara. Mose nayo bikamwira mbega bizogenda gute? Mbega bizobikora gute? Ihanga ryica Abanyegiputa, aya mahanga dukikije bazoca bagutwenga, bazoca bavuga ngo nta mana mwakurikiye. None wumva atari uzobusuzuguritse. Imana igira Mose ati nzobikora mw'ibanga, nta n'umwe azobimenya, nzobigezira urutoki ruto kugira abantu bose bategereye bose bahera mu ngano. Sema amina. Ndakwifurije kubaha Imana kuri uyu mutaga, ube mwubaha Imana, wubaha Imana, kuko Imana ni kira, Imana ni nzima, abo Yesu ni benshi, nabo yumve ntacyo bivuga, ntawe utavuga, ntawe utavuga. Mwese Imana yaseriye, hari Imana bacu, abanamba bose baraza bagenda barabigenda bashitse i Mowabu. Abari kumwe bose barahengetera bari Mowabu, bahamaze iminsi myinshi. Urugendo rwabo Imana yararwongereye n'iminsi, ruraraba iby'abo bantu barikegereye bakabose kurungana. Aha rero bashitse i Mowabu, Imana ikibwira Mose ati ndabona abagabo babiri muri abo zo gusigira. Uwa mbere ni Yosuwa, uwa kabiri ni Kalebu. Abo bagabo babiri ndabubahije, abo bagabo babiri ndabatinya, sindabakora. Abo bagabo babiri Yosuwa na Kalebu ndabubahije. Mbere Yosuwa uko nabonye ameze, uko nabonye kubaha, uko nabonye kuguhagurukira, uko nabonye ameze mu mutima, nzomukuza imbere yawe. Sema amina. Nzomukuza. Mose arinda mbega nzomukuza gute? Ati nzomukuza. Mose umwe nanjye agira Mose. Koza muri abo bagabo bose ebyiri hariho ijambo ririho ribanza rimwe. Musa muri abo bagabo bose bavuye muri Egiputa na mugenzi mwene wabo Aroni nabo nyine barakoze ikosa. Cya gihe abisirayeli babuze amazi, hanyuma Imana ikamubwira ati genda ugere ku gitanda, hanyuma icyarisuka amazi cyawe. Abisirayeli banywe. Nawe rero ibyizo murongo by'Abisirayeli bija ku matanga, atararamuka afata ingombe yambaye yiriwe aragenda muri ka gitanda.
none wakubise wamenye igitanda cyacu cyangwa gusekeye aho gukora icyo nakubwiye urakubise icyo gitanda cyari Kristo niba yabaha amazi niba yasuka amazi kuri Isirayeli bose cyakubise rero ukoze ibyo utameze icyubahiro n'abantu nawe uzoshikikana Mose yarabivuze mu ibanga yibaza ngo Imana izogira ikigongo izobireba yibaza ngo Imana izobireba kandi Imana izobireba nyine Imana ntakintu sema mina ubyanga ubyemera ubyumva ubishima Imana ntakintu abanamba ngo niyegereza abantu tuha kandi niye imbabazi inyakigongo mugabo muravuga baravuga Mose ashaka kuva mu ibanga yibaza Kristo aha rero aya majambo dusomye n'amajambo bose hageze igihe aho nawe ashikirwa bose bahageze aramubwira ngo ati Mose ubu nawe hageze hageze kuvamo mugabo uwo Mose aramubwira yari imbaraga imbere yayo kuyamana tewe oya yosuwe yemengera karibombe ntibyira igihugu oya nanjye baba barankunze oya reka oya mwana arashera inaroboti ntuzubire nubwira Imana iramukaba ashakora mugabo kubw'aya masengesho Imana iramubwira ati Mose ubu rero ndi umusozi ndakwereke igihugu ugiye kubamo ukirabisha amaso mugabo ntuzogishikama byari biteye agahinda n'umubabaro bakozi b'Imana kumva Musa atashitse mu gihugu cy'amasezerano n'ingene yagishaka n'ingene urumva n'ingene yagikoreye kumva atagishitse uri umukozi w'Imana uri umuririmbyi w'ingasere w'Imana wiyumvire ku bya Mose wobabara nawe rero tugaragaza utababara nibutse Mose igeretse abagenzi sema mina nukuvuga Imana yavuga ati tuba umusozi nakwereke tuba umusozi kubw'imbabazi zanjye kubw'ikigongo cyawe nakwereke icyo gihugu Mose aratunga umusozi aratunga awushyize hejuru Imana ati naba hariya usekura naba hariya mu buraruko naba hariya mu burengero naba hariya mu manuko naba imiryango izogaragaza yego bayisubiremo yego bayuhereye hariya bazoja hariya bahora izogaragaza kuko bitegereze icyo gisota aracitegereza ati uragenda kuri uwo musozi Imana iramureka abo bantu bigaragara bose kuri uwo musozi iragaragaza ko hava iragaragaza ko amanuka iyumvira zigasubira iyo Imana kirabaho iyo kumwandoho barabitegereza bahegera kwitegereza Imana icirikinga Mose asigara wenyine ariyumvira mbega kumenya naho n'ibisizo reka kwitera baramanuka Mose aramanuka Yesu nashimwe barasifiwe sana haleluya Mose uliyosua Imana yabwiye Mose bagiye mu bantu ataraduka umusozi ati mujyane imbere y'abaherezi umusiga amavuta
Islam. Jangan berada di atau dengan mahu dan mana hal itu. Apa yang mahu? Apa yang mahu? Apa yang mahu? Asyik, wajib asyik kiaya, biasa, ya Islam itu, Islam kamu, Islam kahita, Islam kita sunnah hanya kita. Saja urusin kita, bukan orang dia, orang macam dia, bukan orang dia kaya. Macam ada orang dia, mereka kena kita aja, macam ini orang. Macam Mulut jangan, orang nak hidup, orang sedang. Oh, macam mana? Mereka bicara ini, dia tu, yang siapa hati, ha, cakap.
yari yarateguwe neza. Mose nta kintu na kimwe atamuteguriyemo. Uyu Yosuwa yari umuntu abushize, yari umugabo w'abagabo. Yosuwa usabwe kuvayo igice cya 10:5 hamujyana Yosuwa byemeza neza ko yari yateguwe ku gisirikare. Kuko igihe Mose atewe n'abamaleki ibiribwa ngo yaraguha amasenga, hanyuma Yosuwa bakajya mu rugamba. Agiye mu rugamba bakarwana. Mose abamaleki amaboko akayasigaza abamaleki. Kuko yamanura abamaleki bo bakabasiga. Yosuwa bahajaje inama bakuru amaboko yabo bakwiye kuyaguriza hejuru. Umwaka w'ibikuboko kuba uw'umukuru aroni naho uyasaba baje hejuru. Yosuwa yamani n'abaye arazaza abamaleki arabesha. Aya matanga twereka ko Yosuwa yari yarateguwe mu bijanye n'igisirikare. Ikigira kabiri, Yosuwa yari yateguwe mu by'ubuherezi. Usanga ijambo ry'Imana mu Kuvayo 24 harakwereka neza ingene Yosuwa yari umuherezi. Reka uhadusomere. Reka tuhitane. Soma. Kuvayo igice cyaho cya 24 guhera ku murongo wa 13. Mose ava hasi na Yosuwa umufasha wiwe aduga ku musozi w'Imana, abarira ba bakuru ati nimuturorere hano mushyitse aho tuzogarukira aho muri, kandi raba musigaranye Aroni na Huri, nihagira upfikiye n'ubundi azaze kuri bo yitwara. Igereza n'amashaka. Igihe Mose yaduga ku musozi ariko arayaga n'Imana, Yosuwa yari yarateguwe mu by'ubuherezi. Yakayegera akitegereza ingene Mose ayaga n'Imana n'ingene abigenza. Usabe kuharura by'ibirarire seramina hatwereka ingene Yosuwa yari yarateguwe mu by'uburongozi. Harabitwereka neza Yosuwa yari yarateguwe mu by'uburongozi. Urumva rero igihe Mose yapfa, Yosuwa ntacamuka gusubirira Mose. Imana yari yarateguye Yosuwa. Imana iriko iramutegura. Imana igomba kuzoyikorera. Bwana asifiwe sana. Ntawukora icyo atimenyereje, icyo bita stage. Naho uza amashuri ukaminuza ushitse bamaze gushika mu biro nibo bakwereka batigira mucana bakakumenyereza. Naho warusha amashuri bakakumenyereza. Yosuwa rero yari yarateguwe. Nagira nagusabe uwo muntu ategurwa, kuko niwategurwa izabo bizogera kure. Semanira izawe bizoshika kure. Yari yarateguwe Yosuwa. Igihe Mose rero umusazi w'Imana yapfa, Yosuwa yaciye ashikiye Abisirayeli. Imana yamubwiye iryo jambo kubera iki? Kuko Abisirayeli bari abantu bakomeye, bari abantu basanzwe, ihanga ryari rihambaye. Baba bari baramutangaza Mose akora, bari babizi, bari barabonye mu maboko, bari barabonye ingene bimera, uburere
kandi nibyo wewe waragendanye na Mose. Mugabo rero icyo tukubwiye ibindi Imana yakoresheje Mose nawe uri gukoresha. Nabitanga byose Imana yakoresha Mose tubibone. Eba turabikeneye bitabaye ibyo ntufishime. Urumva cyane nicayiteye ubwoba Yosuwa. Yosuwa agira ubwoba aribaza mbega bizogenda gute, mbega bizobishobora gute, mbega bimeze gute, mbega yemwe ari muri ubwo bwoba. Imana ishyirahamwe yazaho Yosuwa wanasifiwe. Apewe Yosuwa shikama ushiramanga gikuba nawe aho uzajya hose nzobana nawe kurugo semamira. Hari ibintu bitatuyobora ati ewe Yosuwa ahantu hose uzokandagiza ibirenge uzova kuhashika uzoca bahakugabira. Iryo ni isezerano rya mbere. Iki rya kabiri Yosuwa imbere yawe nta kintu na kimwe kizogutanga mu gihe uzoca bagikura. Iki rya gatatu Yosuwa ndi kumwe nawe aho uzajya hose mu bintu byose gushika gupfa. Amasezerano akomeye yakwifurije, amasezerano akomeye. Imana nibane nawe umukozi w'Imana ujana muri nawe. Imana iri kumwe nawe yaramuzezeraniye aho uzajya hose. Imana nibane nawe. Sema mina, sema mina. Sema mina, Imana iri kumwe nawe. Imana iri kumwe nawe. Imana ya Isirayeli, Imana ya Yakobo. Imana yaramuzezeraniye bizobana natwe amajana amaza. Yosuwa atanga urugo ati Yosuwa kurugo Imana iri kumwe nawe. Imana izokuzigama. Sema mina. Narabonye Imana. Narabonye Imana. Imyaka 27 muri gisagara. Nabaye imyaka 11. Ewe ubantabishe ngo bihosha immo muzari bisumurisho muzingoma so ari umuti tantate narimo ewe nararongoye ishengero ry'Igitega. Yego imaze igisata nyinshi itambuye byarenze cyane. Nararongoye ishengero ry'Abantu mu gihugu. Itega nararongoye imyaka 2. Mu gihugu nararongoye imyaka 18. Naka 18 nararongoye mu gihugu. Ishengero rinini cyane. Kajya ahantu bita mu Kabuye nararongoye imyaka 2. Kajya ahantu bita mu Irango nararongoye imyaka 5. Ubu ahantu bita mu Gikomero Gihome mu Gikomero. Muri ibyo bihe byose nagiye ndabona Imana. Sema mina mina. Umunsi umwe hari umukobwa arabwira ati Mwana turafise umwana yavutse akina. None rero yamuzanye Imana yambwiye ngo uzomusengera akire. Ni mu mutima papa. Yavutse akimuka yubiruza. Iyo none uyu mwana w'umukobwa agira mfundo kwizera. Hasembero yamusengera akira nitega bya yamuzanye. Agera kuheka. Yari umwana w'umugore barazinga ariko ahantu yicara hari harabaye ikinogo. Mu kurya imyaka ishyira mu gahanga kandi agishyira mu gahanga ahisha ari mu mazi. Yari ikintu cy'ikibebiri akabanza amushyira.
lakini kama hao waende kwa hata walikuwa na mali moja na senti hii ndio kuchicheza uache katika mambo ya kuchicheza Mungu Ultima sinapekwa kwenda kwenda kupale ukati kuna kitu cha kushika urashaka umubare w'abantu na akatayika kuitutubu mumiti kuchisha kwa kana watu hapo ndio kwa mtenda wa mtenda basi wewe ndio mama wewe wa mwana galisha ushauri hilipa hilipa ndio hapo ndio hapa anisha ndio utenda kwa mko yesi na kwa kuna kuisha mshipa Mshika.
unyazo roho anasema hata wakija hanyuma yaki ukiakai mwingi wali mwami Yesu wewe sohe nijoro chama n'uyu munsi uramujyana hanze n'uyu umujyana hanze wongere umugarukirane cyane warakora mu kigo cya Yesu amen turakuja Bage tuba nijoro mutandukano ayasika na babu aya umurayi kururira sote baza na babu gosi kubukuru bacu rwose agenda tena bamutanana gosi agenda tena bayize mugagiye hanze hanyuma wa mukobwa akagenda asubiza Itu orang ada sekali bahasa Jawa ini ada. Itu dah memang orang kalau dia betul. Mereka orang dia betul. Orang Kata malu sih, buat motor. Hah? Aku bukan orang. Kata malu sih, wakani. Waktu awal sejawat, kau ni cakap sejawat. Shikama, ushama. Imani tebeka Yosua, imani ya Yesu toa. Nani siaje? Imani ya tewa Yosua. Shikama, wala tena kila ile. Ni shikama, ushama. Toa ni kumenao. Au yote hose. Toa nawe. Eko, toa nawe. Toa nawe. Imani kumenao. Shikama. Eka kuzunga umuntu baje akagere ngo bagiye gusenga mbiri kama kabiri imarero birateye ngo atukere ati bagiye tugiye ati tushitwe nyacumba tangwa gusenga ati batanga gusenga ati mbere yero aho hantu arakuga ngo bande ba umwe muri mwe ngumwe ngumwe ngo ntagira amagende kandi bibana yabiza kuruhika atawuzi naho bifatiye atari urubatiro bifite umwe muri mwebwe unangira amagenda maraba mu magenda ukimana kayo ushaka amagenda no kubatisha amaboko hanze Tumeshabuliwa mchete same hayo hapo
cyete cya mbere Yohana igice yego cya kabiri Yohana igice cya kabiri Yohana igice cya mbere ubona igice kimwe isomera aho hantu haranditswe ngo mwiyubare yego ntimuhombe iby'ibikorwa mwakoze mwiyubare imuhombe iby'ibikorwa mwagize gute aha ariko muhabwe ibyo bitagabanyije amen amina ariko mushikame muhabwe ingero itagabanije ngo umuntu wese ararata nta muntu wabwatizo yigishije uwo ntagira imana kuwugize imana data wa twese n'umwana uwo niwe ashikame shikama shiramanga mu rugo rwawe shikama mu rugendo rwawe shikama mu bikorwa byawe shikama yesu ari kumwe nawe yesu arakubona yesu azokurwanira inataraza inaje kopeka mama ko wa mwana yakize ko jana yakize agaragiye muri ahegereye atinya kiro karabaye oni jama umupira abo rero atanga kubona abantu bagiye bakiri cyane abandi umupira nakenda rero yiri akawukurikirana akawudaho umwanya mukare umwanya muka aho yotera yarakize ariko akamupira abonye abandi bantu kushikama imana yawe izokuzigama izokurinda izokushoboza muri rugendo irazi ibyawe irabona ibyawe shika kushikama yesu ari kumwe nawe sema amina imana igira yozuwa gushikama yego zigama zokushabutsa ati mbere ngira ndagukuze ubugeni ngira ndagukuze ngira ndagukuze ego imana ica ati tegura abantu bajya batanu kandi nimuruja kuvuga amazi ikiyaga gitukura mu rugendo gukundira wese napende nagushire hejuru abisirayeli bagutsinde asharategura abantu ati siri mbere cyo gusezerana binjiye kandi binjira muri ayo mazi yene sinayacamo kubiri murayinjiramo mwebwe mwabinjiye bari imbere yozuwa kimwe ndihesha icyubahiro genda yozuwa ndakubona genda yozuwa atarinjira mu mazi n'abaherezi n'abarinzi barinjira mu mazi amazi aratuga wageze kunda ariko arinjira kandi kurutse rutera umanuka kugera uramanuka atera arituma uratuga uragera amasebera uragera n'ahantu yozuwa tirone troki ebimera gute basigara rero amazina y'amuhorero ati mugabo era mwabahuzo murugero mwabahuzo ukabakirura urugero mushinga ntahe umwana wawe umuryango ukabakiruzogura ukabashikama ushimanga nagakweza kuba nawe nagakweza ko kurwanira iminsi yose amajana n'amajana azoguheba yozuwa kikabaye yewe mbega ndagenda gute none turagenda ahagenda bigorereye ahagenda n'imana izerukira uragenda ukagize ibibazo nubwo abantu ati noneho abaherezi baratobera abaririmbyi baratobera abantu turi
sokuru wakazuba kuri amen babana babo amazi basumburuka ngira abana bose dusubire inyuma hakureka dusubire inyuma oya dusubire inyuma Pandana, Shikama, Awele, Oriato, Monana, Turkilaketo, Hananeta, Tuma Hotel Pizzeria, Shikama Hotel, Awele Kubio, Awele Torose, Awele Rivango, Yoleta Noma, Yamusaga, Yamukura, Shikama, Pagawano Pagawano, Pagawano Mano Chakirata, Imana yacu itekeye. Imana yacu iragushyigikiye. Tumvise amasezerano akomeye. Nta cyakubuza gukipfana. Nta na kimwe gutera gusubira inyuma. Ngo nimuhombe iby'ibikorwa mwakoze, ahubwo ngo muhagarare muhabwe ibyo bitagabanije. Akingero, Yesu anyagangero, Yesu ari hafi, ibimenyetso byose abibonye, shikamushyira amanga, Yesu ari kumwe nawe, aragukunda, arakuzi, sema amina amina. Yesu, umunsi Yesu
arazuka zabaye ibitangaza bikomeye haramubonye harabyiboneye isi umutwenzi arazuka kandi azuka intsinzi akabwira abigishwa aravuga jewe ubu ndahawe ububasha mw'ijuru no mw'isi yesu ari ububasha mw'ijuru no mw'isi nahawe ububasha mw'ijuru nimugende umurambure nimugende mubwire abantu bose ubutumwa bwiza umuntu azokwizera akabakizwa azokizwa ariko utazokwizera azokizwa ku bantu kandi ibimenyetso bizokorera kwizera n'ibi bazotera amahema y'igitsina cyanjye bazovuga indimi nshyashya bazofata inzoka ntakizobagira bazoranga ikiganza ku barwaye ntakiriwe uwo ni umurava sema amina shakira uwo murava shikatira kuri uwo murava yesu yatubatse neza yaduhaye ububasha bwo gukandagira inzoka na sikorapiyo n'ububasha bwose bw'ubugwanizi sema amina shakira ububasha shikama yesu ari kumwe nawe shikama ejo bundi mugozi habaye umukenyezi we yari n'umugabo wiwe uwo mukenyezi yarashikamye neza neza abwira umugabo wiwe ati jewe naho tekereza uwo mugabo we yarakijijwe ego namwe tubanene ibizo bigukura mu mpaka z'uruhare rw'ukuyemo nawe tuzobevuga ati ko yesu wawe arakomeye yesu wawe arakomeye yesu wawe arakomeye yesu wawe ni muzima yesu wawe yatsinze yaranejeje ibyibuzo bya data aradusengera aturira ibintu by'umugore uwo mugore arahagarara neza umunsi baramubwira ati dore usubiyeyo ntibwakeye agera ku mukozi w'imana abwira ati pasiteri ntugire ikibazo kuko amutura umutwaro ibi ikibazo kuko yewe umugabo wanjye yaramutse gusenga rero yongera gute ahita ati ntabona gusenge azobwira atenge ntakizose arahagarara ataje ahengera mucana gusenga mugabo akagenda agenda hajyana ajyana n'ijoro gahiga yinjira mu mutima kawe umugore umusigara ati genda hafi genda hafi wa mugore nikambuye none ewe arabona imbuzi acabona esime y'umwana aragusimama ariko ntabwo atayuma mu mutima ko yageze kuzita ayashatse ko naje gusiga atafata wa mwana aramuheka akenyera agapfa mugenzi we hirya umuhitana aradodora ati nk'abantu b'amarerane reka ntigusa nk'abantu ati byabaye ati waba abana yatwaye imbuto zose yarakimukonye n'umwana ati yo atakunda kuri kumwe agafata ibitero atarakenya shikama yakiribuza wavuga ngo babyuke adutabara nabo yasema yagiye kugenda abagore b'itungo reka nabere reka rubando aramukurikira yagisenge biri aramukurikira ariruka hari igitoro ariruka atatu hariya ku muryango bashyira ababazi be bose abana benda kubaho hari imana
sawa kubera umugore wanjye ari hehe acabaza wenda wahara kubijyana n'umuntu mwonage umugore wawe yagiye nawe ariko nawe yamaze gushika ku baririmbyi ariko agira n'ikipe nyamutora nyamumenya ukomeze murasa abayezu barasa
tuzomugeremisha twari ikintu cy'iki nacyo tuzogira agatoya Bana niyo Mana yishamo ndamusengera hari saa 3 z'ijoro akamujyana kuryama bamujyanye kuryama saa 9 ishira saa 10 Mana yarishiriye Saya yabwiye ati wamara utamujyanye kumurukisha agapfa bera na bukwe muzoca mujyana ati mwari mugihe umwana ni mahitamo apfuye mujyana asubira ntiwahugiye kwa Yesu tuka mwizina rya Yesu 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 umwana saa 9 saa 10 yaciye atiyare atamuzi so zari kuno zose mu gitondo umwana yamuze kujya kuvura y'Imana anezerewe ashima Imana n'ikizo gutera kudakama umukozi w'Imana kikapa kiramwanga Imana yanetereza Imana yamutetereza Imana kumwe nawe wowe tuzatunze wowe tuzabitse mugabo mwizaha n'umwanya mwiza wo kubwira Imana igutere gushikama Imana igutere ibyizigiro ikomeye ibyizigiro gushikamire mu Mana Yesu ari kumwe nawe Yesu atuyoboranya kunamika amaso gusenga Imana kunamika amaso gusenga Imana nshuti yanje ndabona bikorera kwitoka umwami arabizi arabibona umwami aragugomba umwami aragukeneye umwami arakuzi umwami arakuzi ibyo bikorera kuzubazumisha ibyo nyene Yesu agomba kubikuraho uhagarara neza uri umuririmbyi hagarara mu bikorwa neza uri umujyanama yagusugasuga oya hagarara neza ushikamye shikama mu bikorwa byawe wowe urabagwaye none wabitaye uzagira cumi none wagiheze ntibazubagirika shikama